Forever sindssyg. Kongerne af Næstved 2014. Ja. You ready to be sindssyg for an hour? Ja. Are you ready to be sindssyg for 2 hours? Ja. Are you ready to be sindssyg for a week? Ja. Are you ready to be sindssyg forever? Ja! Lige med undtagelse af damer. Det holder 3 dage. Eller 3 timer. 3 minutter.